lang haning kapor ki jing twai ken. Shabangin ngap ya ke ke bo trial dan ban kran yang ken. Hagani ka janmet ken tungin lang haning kapor ki jing twai ken. Tribet ni wan hagani kapor mat ke jome ya ka ban aingu ya ka ban iyo ya ka ban mane. Man yaro ya me da ka ba diang hon nganget a tribet kalong a tribet ya gini ki jing rwai ke jongi ken ya try. Kalong da ka jing ubi ka ba kiu hagata ka ket ka jing snai ke jome baga buram ke jome ka wan yer. Ngada dwai a try jisu bet hangani ka por ka bamenta try be ka bangi shong ha ka jing pat slek ka jome ka don ka jing lai lord ka don ka jing kala ba ka jing thau thamai dang yaki ba don lang hangani ka jaka han kham tamru ki be sno lamba ba ya pet hangani ka por a try be ngada dwai a try be ki de yo mat ka jing ta ka jing kala ken ngida dwai ngida it lot ha ka sangti ka jome ka ni ka por barok ka sa tak jisu amen but amen like say no hero try Roy you try, Roy you try, Roy you try. Ina sabti ke jam gen you try. Ini ya, kuble ya para marjan jongi siapa begini siapa orang sotunat ban you EFE hangani ke jaka. Roy try. Kalau enggak berkemen si siapa bandon hanga presence ke jong try ken. Amen. But hangni ke swing kwa ban kren sapang ki sau benta jong ka jingya lenti jong ki banget lane jong ki kristan ken sau benta ka jingya lenti jong u kristan ken bo hab ban su thu bo udei bo unya kubu e hakata ka jinglong kristan kentin kristan kam dai shu ka kentin ka batmai ngala banong ye pi na ka benta jong ki babon Kibriu ke namar kijio snowbet yakani ke benta habalet ben pendap yakani no ka form barabor haga to ka jaka batho nyam bun sen pendap badi kristan namar balai kini ni ka kentin ke bagila juyo snow barabor bat ngi kamru yalade mangilong kristan kanongot balong kristan hangani ke jaka kwa bani igikti kan amen ngala banong fi 100% dan bam di kristan hangani ke janmet nang ne pa jum dan ni weiro barong ngi ke kristan Kani kaya ke jingmut, bat kani ke jingya ilanti jong kristan. Ngakwa banura ikini ki South League banta. Namar ladang ngim sutho ya kani yong ngi lang kumba ki brio jong ani ka perthai. Namar ki brio jong ani ka perthai haba ki bet tang kani ke jingmut ha ke jingim ke jong ki ken. Lada kim syam lala ban sutho ya kani ke jingmut. Namar wei brio ba ha kani ke sla perthai bet da kani ke jingmut hala ka sngi ken. Tingine pet bat nga Kibriu jangan yang perthai ki ke bakumno. Kada pin syam haki saut haki light lagi benta jong ke gospel berkata gospel Matius, Markus, bat gospel Lukas. Haka gospel jong Matius kelonong ke bakandriu de khot ba arpun rio. Ha gospel jong Markus kelonong ke ba pra de khot ba lai pu pra. Lem kum joro gospel Lukas kendai arpusan. Ngan puli ya ke por ya ke gospel jong Lukas kelonong ke ba kendai ke de khot ke ba arpusan. Kaba ongkum ne naba ubre un mentoy EU lada uyo ya ka perthai baro haba ula penjot no lane haba ula pendu no ya lade fi ka Bible ka ong hang ne ubre un mentoy EU lada uyo ya ka perthai baro Henry lada uyo lada Henry ka Bible hang ne kong lada uyolut ya ka perthai baro haba penjot no lane haba pendu no ya la depat namar hakane ka perthai nganong bi bonsen ngi bangin job ya kane ka perthai ngin job ya kane ka perthai baro kawai haki artli ki benta pala fi puli nga gospel Markus bat Lukas ka ilong kumju hi ya kita lada ngipet ya kane ka por kelenong ka ba khan riu jang gospel Matius kelenong ka ba lanong ka ba khan riu de khot ka ba arpo Riu ka ba ong kumne na ba ubriu un mentoy EU lada unyo ya ka perthai baro bat undo no ya la ka mensiam lada ubriu unya pli da ya la ka mensiam hang ni ka kren kong udo no ala ka jang mensiam lada upli da ka ya ta ka mensiam hane ha ka gospel jong Lukas ka kam tho compare dei na makata nga puli dengan ka gospel jong Lukas ka ong lada ubriu uyo lut mo ya ka perthai baro lada uyo lut ya ka ta ka perthai baro Oh naba ubriu un mentoy EU lada uyo ya ka perthai baro haba ula penjot no
lani habau la penduk no ya la dia. Perkat ada ngi yo lot barok ya ki barok ha ka jingem jongi. Hanrei ngi penjot no ngi penduk no ya la dia. Kan mentoy ayu ke ya kani kenam ke burom ya ke jingdon ke jingem jongi. Namar beleng ngawon raksha ya kani sya banganek ben bentai kini ki sauti ki benta ba kumu kristan uyat. Namar beleng ladang ngamsuk ngilarang ngimla ban sutho ya kani ka benta nganong ya fi. Bon set kumu kristan ro ngi kwa ban job ya ka perthai barok away. Ngi kwa ban yo lot ya ka perthai barok away. Hari wa bon sen ngi penduk no lani ngi penjot no ken ya la dia. Haba sisin ngi ong pat ya la dia kan mau ben. Kaladi ke jongi kamdai ke ni ke do. Kaladi ke jongi kamdai ke jing perkat. Kaladi jongi ke dai ke jing mensim ken. Kaladi ke jongi ke dai ke mensim. Nama ladang yong ke ni ke do ke ba dai kaladi ke jongi ne ke dai ke jonga kawai ke singi eno. Ken mau shwa kayap shwa ke ni ke do hadin kata kasayap ke jing mot jing perkat. Kata kilap ke saintis ke ong ba haba ubreu usangnya no bantit ka klong snam ke jong u hari hadin ko ba sipo khatsan minit kidon liki ba kata ka jabing ke jong ki kedang em hadu ko ba apo sikenta ke bamot ke jing mot jing perkat jong tau breu kedang la ban em so sikenta wat hadin ba ka met ke jong ubreu la ong la declare balayap kilap ya kata ke bamot ya ke ladang ngi ong ya ladi ya ke ni ke met ladang ngi ong ya ladi ke ni ke jing mot jing perkat ko i ke si ke jot retang kawai bakam jot kata ka di kamansiam okay kamansiam ke jongiam kamju kut no de nama kata Ezekiel no bakat pra ka ong ba mansiam barok ka di ke jong blai handrei kata kamansiam ka bale pop ken yap ka bamot kumu kristan ladang ngi empat da kamansiam jong ka pop ngin yap hari kumu kristan ladang ngi em man sutu yakni ka wai ka benta ban ong haladi yakni ka wai ka benta ken bangam kwa ban job ya ka perthai barok away ngam kwa ban job kan mau bet wat kwa ban job ya ka perthai wat kwa ban yo lut ya ka perthai barok kwa ban yo ya la dia amen larang ngam na pi ngimpat yo ya la dia de nama kata larang ngam pi larang ngim nang ban sutu ya la dia kan ngut gi ya la dia pite babon ba kibrio kim ye ya la dia ngai la ban ni kumu kristan umie ya la dia lada uie unum bam kita jajing bam, unum di kita jajing di, unum le ro ya kita jajing le. Namar utep bau penjat ya ladi. Habang ye pej hangan ega por. Sepang kini ki saut lagi benta kum ki kristan ne kum ki bangai bangingiat. Kata kade ki benengkong kon ngabu ye kini ki bentang silek kambenia ki bathok pila banthok kum kon baar kum syakri balai kum sipai basau kum utau sordar kini gidi ki saut ligi benta ha ka testament mai ke ba kren chapang u kristan nengkong kun baar udei usyakri balai udei uta usipai bat basau udei usordar bat kini gidi ka benta kum kristan ngiyat lalu ngia pek ke benengkong do hang ne kumu kristan banlong kon. Kat nungut pisuto ba pidei kon jong blai. Amen. Kidon hang ne kipat oke baro. Amen. Ngide ge ki kon. Hanai kum ki kon ke Bible ke kren iu ngarang ngia pai bat nga naga shiti ke benengkong jong Yohanes ke lenong ke pesan. Kekeren siapang ukon. Kumu kristan balong kon jong blai. Ngine pe yang nega por we Yohanes siti benengkong Yohanes nong basan de khot ba ar ke ba ong kum ne. Da kening tip bangi it ya ki konu blai ha bangi it ya u blai bat ngile ya ki hukum jong u. Ke Bible ka ong hang ne ka ong da kening tip baladangi dei ki kon jong blai. Lada ngikloi yakaban it ya ublay bat ban kongo yakay yaka hukum jong u ban it bat baniu ban
kongo yaka hukum jongu. Namar lada nga ong ne pipi ong banga it ya ublay. Harada ngim kongo yagat ya ublay. Pek hagashti ka banang hagashti jong apostol Paul syaki Kolosai ru Ukraina yang ni ka banta. Hagalnong ka banang kong dekat ka basaw ong. Habang ilayos ngaw siya pang ka jinget jong pi ha pi. Habang nga na pi ngikot yalade bangiday kita kiba kidikikon ki jong blay ublay yang i ay kakamram yang i kataga kamram gade ba ngin it ya kita kiwi kataga kamram gade ba ngin it ya kita kiwi tang kata kabakam kong san gade bangin it ya ublay bat ban kong ya ka hukum jong ban it ya no ban it ya no ya ublay bat ban kongo ka pinapai biang sa kaway yo anes kanong kabasan dakot baar ka kran ni kata ka kran kadon ka kada kran hang ni kong dagini ngitep bang i yaki kono blay habang i yo blay bat ngile yaki hukum jong ngi yo ngile yaki hukum jong ngala ju ai kini kanuksa ngaptep napi kanong bakan ma dengan batay pi kisin no danu tau sim baru tau sim u khat ya kita kiba it ki jongo ya arngut kiba jutrai batu baru keli ya ki me it yang ki ong hoi tu ong pi it yang kilet perikot kadon kata kapung hajan jong kata kalong ka ba kajuron ka balang ka berit ha hang ta hari kalong ba mi pok liu ka balang ba kata ka jaga ba kata ka kaladon kat hak singkai Badi kita ki arngot ukot wang namar bau so it bahaya ki bat kiru ki chu ong it bahaya PCM tu ang ki kelet tong na kata kapung bat berat ya kata ka syabar te kita ki ong to ki kongo ya ka ai ka ba usiem mo ang namar ki it yo usiem kim pen ken ya ka ai ka jing kren jong tau usiem hare haba kilet bat usiem mo ang ngan ai mangapat ya kata ka jing tong u ai ki daka kriya balong long kika ngalap nong pi daka taka kriya u ayaki balong pay nang kibabon pinap ngai pi nawala kanungot na pi pilaji kriya ha kriya laban pelang laban tong la but unius u ay yaki niki arngot daka kriya hari nang kong kini ki arngot namar bala pa baki ong i ju sim kili kongo hado siteng sengi ki kongo ya kabantong na kata ko lada tong na kapung da kriya lahi tarai mlara ya na markat dang tong bondang hot haju hadin siteng sengi kumta apa siteng sengi kumta tau wei wong usiem utunjuk jingi jongi ne utunjuk ya ka jing start jongi utau wei ong tip mas kongo bet me kat boong usiem ta tu orang masalah than me ya bam jano ada bam ja orang ya melik trei biang no tahu ba mau orang ya lik trei ta pat babu clean kong orang ngatarai usiem utunjuk jik start jangi me dalam day kum ta beli unai daga ko daga ni ka kriak ta me la day ban ai yang i daki ken ja ko rut at least kadang lang hindian la ne ula day ban ai ngi de ka bolti ham tam si pang la adap kata beli ai daga kriak Utau wei padu ang bet haba upaus ngisu kongo bet me nai bu jikli u kamtep lara utunju ingi ba start ne ba bit ru lara ngilong bit akmat us ru kabiang te me hari namar bu ulong tang ngisu priang me mo kata pali de bu jikli utau ang bet yo utunju ingi yong ngidi ki ba bit yo sibat jakaban kiu kardan herman me mla yo umla bon shania yangi tedei namar kata ngata ngam lechu bantong te ko namar ngadi ubre bastat utau we padu ong mat ong yang nga ubabit hari ngata ngalitong bet namar ngakwa banlong bakongo ulet ubro chisngiu hari hado dala poy ka por janmiet kita ko kam rangat hari utong bet naru na po klong bet tong bet hado ka por janmiet uyo hakata ka ko hakata ka kriya ka jong Ada ni basakut ibalong pernai.
upet bahaya kata, bat usai, bat usuto kata kadai ka sati kaba usim ujudeng, bat kata kadai ka sati kaba usim ujusan mohor, ya kanu ka hukum haba uai. Hang ta ulak kaman palat uli marek jo siem, wang siem, tau siem wang ulai yo iya wan dak jingkiman, bad wang balai. Wang siem ngalalap ya kan ka sati ke jong pihak ke ka ke babi patong yang ini ada step. Bartau siem wang udah kemen ba. Bad wang keblai sibon mewara ikan ke sati ngalaleng anam tane ke sati ban ngam noro bangan pak ya kiwei ya kaban tray nang ketika jaka hareng apa ya me bro arngot mentray namar ya hakakti jong no alap ya kan ke sati nama kata ke sati em lada kadon hakakti jong no uta ukalalong siem uno ula ban pendon kam baklaya kata ke sati bau siem ka kaba lajak naga ketiga jong ben ba udang yeng hakmat jong kata kapung baka hap hangta hari kum siem umlong ban hier kum siem umlong ban itu ya no ro ya kata ka benta ya no bau bau shania au aya ya kata ka kam bat kini brar berkile tre do steng singi hari utau we utre hado dap da yo tep ya ka ai bo pa hari utre on daw la yo wan ai so siem usiem baruang si shamela long uta usyakrim dai tang usyakrim lalong utau kon uba bat mela trei sisa ladam dei ladam mela le kumne ngamtep ngan shan mohor sudah ke bat kata ka jinglong sim jonga kala ban dikut no wong sisa mela bah palat wong sei su tu weiro mangan ai ka nong ya mesia nama mela palat bat uya tu bo ong tau we si teng sengi ula sange no namaru ong mela pha yang ngi ka kambit daw ni dakini ki kho ba me a yang ngi bantong go bat fitep usi mulai amno u kentiu yo tau ba kongo hado ka bakado u aya u kanam ka burom u ayu ka jingdeng u ayu ka spa ka pau baro hari yo tau we among kem yo u ong tu wong wi janga hari u klem shem la le ya ka ka bangang ala hukum kata ka di ka banga kwar bonong yang ngaba dia pi ngi barong ngi yo blai kanungot ba yo blai amen so babo no akti kanungot pat phile ya kai bo blai wong layo gam kwa vi chura akti style hara ga kwa fin su tu tunjuk ka donot la jong si sha phile ya kai bo try wong ha si sha namar blai ngabo ni ka jingkli ban yo blai ka suk ba ban le ya kai ka bo blai wong dei na kata u Yohanes u apostle Yohanes u dawon ra ya kan ga kentien badu ong haka ne ga we Yohanes nong ga san ga kot ka ba ar ong da kan ne ngitep bangi it ya ki kono blai ha bangi it yo blai bat bangi le ya ki hukum jong u mentangim le bun sen ngi kwa ban job ya ka perthai ngi kwa ba ya ka perthai barong in yolot dem ngi kwa ha ka plau yeng jangi kin yeng de ki kali ki babon ki kerteng umko ara si blengan ra da kane si nengkong da kane si baar da kane bahaka yeng ke jonga ke kamera ke jonga kan long ka ba itenatam ka yeng jonga kan long ka ba itenatam ngandon ke nam ngandon ke buram ngandon lot kini keke umko ara kata ne ba utrai unong yangi ba me usyakri ubalayay ne bat nga kay ngi kwa kanam namar balay ngofi ba yo blay am babot palat ba yo blay hanre bam lepat ya kay kabawang kata di kabanun kong do kum Kristan kum habayang nga ba dia pila kot Kristanam ay nguyo blay nam da kata hanre marsisin kamot jinglong Kristan mon ngidai ki kon jong u bat ngidai ki kon kamot ulai yang i badu kot ru yang i saka jingit hanre hakata ka jingit wong le ya ka hukum ka banga nga ong yepi le kay ya ka hukum kay ka hukum ka ba crowd o jisu ong kila ngile ya ka taro but dai ka ta upoli wara wong lo pilong ka jing shai pet ya la di ngilong kum ta
Wanum ai ngin ong ikiwe. Sngap ya tin jonga, wat le pat ya kam jonga. Don way jonga, wat le pat ya kam jonga. Don way unong elap upet pelat pada yang hapul pet yalap. Hado baka tengah jong ugaong. Ko be tengin ya sa no hapul pet. Baka tengah jong ugaong. Ko be tengin ya sa no hapul pet. Beleong namar pi batang hapul pet. Haying pimlong. Piyo em. Babon ba kilong kumta. Namar ka baong kile ka pertai banyalap ka gospel em. Banyalap lang ba. Laka jong ka jingem. Mengikongo ya ka hukum ka jong belai. Amen. Ngikongo ya no. Ya ka hukum ka jong belai. Ngam ong daong hukum em barabor gi ken mau tang sipo hukum. Hari ka bemut em. Ngikongo ya ka ei bu trai uong yang i. Amen. Ka ei ka ba utrai uong ya ngabat ya pi. Kata ka di ka ba kong sandu ha ka jinglong Kristan. Ya ka ei ba ong ka balang bon sen ngikongo. Namar bale ngitieng yo ngisat taj balang. Bon sen ngitieng yo yap mdon jingtep. Dia kata tentang dalek senong kondong ki klisya. Pastor ngikwa ba benuan jeseng jong pi ki klisya mde yang mana ei. Ei pi don lom jingtep. Ngalengong nga pikop ngade pastor tang nong letep na. Namar balik kata di kecingkli, hey on tap. Denem. Kim jidon bakus lai pastor ngaku aban tip ya kaktien. Namar ngap kwa ban sa ha ke jing tap ngaku aban mi pat. Jidon bakli kata mo. Kli sya ke jing tap. Hey on tap. Ngam ong ye pi ka jing tap kam dei ka badon ka dei ka badon kam henry kam dei ka bakong santam. Ka bakong santam bang sutu ka dei ka jing dei ka jonga bat utrai ken. Amen. Lada ngam don ka jing dei bat utrai tang bala tap don burom yang yo bo Jisu on shupen li tang nabar sapo ta ka baput sudah. Pindah puli gospel Matius nong gabar pulai. Dapat sapo ta baput sabar ta penli syar. Fit bun sen ngiabe hei ba on you on tap. Dia kata kebalang ke baroi stat do dia kebalang ke badon lom jiktap. Lada kena yalap berbon man sedon nomor kion dal ayap tati kenangan yo te jiktap. Fi hare kam kongo ya ke baong utrai. Dia kata habang ape you Jisu. Kalong nuksa ka bakraw ka jingem. Namar ngi ape sa utrai de. Ubsdang bat uba penjana ya ke jinget jungi. Namar utrai hakapor lakaru. Nganong fi klam kuslai. Berkat ma fi kat utrai. La pentia chingot klam kuslai. Hakapor ba uyap ru kuslai sei bantep. La kaya u ba labo ya u hasingot. Hanai por ba tep ya u la tep hakper hapadeng giruspa. Namar klam kuslai baru tep ru kaneo. Kajing tep dei tang temporary tang sipor te untia. Harian lai singi ulami pat. Uklam kuslai menu ban pensum. Wan manda uniu Joseph nong Arimathea wan. Ban pan ya kan. Da perkat pi da syania itu seran. Seran bre marsin sat lapnai Jisu pet lut baro. Yo ya no bi syania yo kinum dan nakasi ke bakot berpi. Bayo utrai wan lami pi dak yuai. Pindah sunat dong Joseph nong Arimathea usenran ubari. Uwanda Nikodemus. Fi kita gini kike dia kata, wat kuslai nam tala syai utrai dalam orang pet tang yo utrai dia kam kuslai. Baru uang yang apa dia pi, dia kata kum kikon ngidon kaman soto ikan ni. Kabang ngin it yo belai, ngin it ya kibreu lang babangi ayah ke gospel. Mentah baru kiong, hatu pastor kelajan kut ke pertai hatu. Dia nam mentah jingkli dia nam. Lajan kut ke pertai. Lajan kut, tengah jingkli ke bekrau. Bila ada penkerek ke jingkut. Neng isu ya keren, ladap kerek dem. Lada biang lut ke bag suitcase la biang lut malino. Kecing kali gede suitcase ke la biang. Pila tap hang ta, kendai tiliki so jong mensiam. Kalau ada nabi, belai uji su onrong no ipi. Keli kata ta, belai atrai ngadi benyo jorong no. Ke ai ka ngadon go trai me me mensiam yang ngihaban keli ya kata ta. Fi kum kon nganong fi kedai kata ta kejingit.
But hak jing it yang barabot ka don baik ka jing le ya ka bakak tin ka jong blay ka ong. Amen. Habang nga ong nga ija may atry ngan le ya ka ka bau try u ong ya nga. Amen. Ngaju perkat. Manlong senran jong Jisu. Nga hikay gini ka subject senran. Apa ka Bible school. Ngaju perkat bahay gini sipang armut ki senran jong Jisu. Berkata begita ki senran ki balay don benta banlich. Siyaw ya ta ukun kada mo ka Bible ka batay ya kita ki kun kad bau Jisu unsyong halo jong ta kada phali siyaw ya kini ki armut ki senran. Bat kani gadi ka ka ba ngala ban ong pi ka ba ba namar balay bau Jisu siya bau unrung ka Bible ka batay siya bau unrung hapo Jerusalem uong iki seran kelet men Shem yaitai kada balate kelet law yaitai kada bat wan lam yaitai kada balate lang bat ka keme bat halo jeng yaitai kada pat judan meno besong fikir mawi kata kadang lebih fikir mawi kata bu Jisu upa ya kita ki seran ki jong kita ki arngot shwa bo unlet bandrung se Jerusalem urung ha Jerusalem ngadong pi kumusti barok ki arwai Hosana ke namar balay bu Jisu uwan. Hanring ki senran kilet ban Shem. Ya tai kada mat ka jong try. Lada pinlap ya kata naga Gospel Matthias nong ba arpwe khot banengkong adu khatwe lap ya kata naga Gospel Matthias nong ba arpwe khot banengkong adu khatwe Markus khatwe de khot banengkong adu ba khatwe Yohanes khat ar de khot ka Cutway the cut banungkong hado ba cutway Yohanes cut ar the cut ba cut ar hado cut can die lem kum juru gospel Lucas kalanong ga ba cut can die the cut ka bar pupra but hang ni kini ki senran ki jongan puli hane ga por nga gospel jong Lucas kanong ga ba cut can die ka ba ong kum ni hang ni ngan puli ga the cut ka ba lai po kom ni uda ong kelech sa ka ta ka snong kaba hamar persya jong pi ti haba pi poi pin Shem ya ukon kada balate halor jong ampat judan ubriu balasyang menuru tu pelat ya bat wan lam ya telada unuru ukli ya pi hato balai ba pi pelat ya kumne pin ong ya namar utrai udon kam ya kita iki bala pha te haba kilaya let kilaya Shem kumbau lala ong haki haba kideng ya pelat ti yo tau kon kada kitrai jong kila ya keli ya ki hatu balai ba pi pelat ya kon kada ta perkat ma pi shumut kan mat pi e janga don ba e ren don barakti re okay siapa kan ong pi kadon ketika bolero apa kelet start to bolero lek si jonga sawan ngaklam Aisyabi pat ipi nga selet itu bayang nang tu sasim tu Syabi nang tu kelet baong pastor kelet siang bersawan kelet try pin klisia pastor pi itu tu try bolero diap lada pitip ketika bolero kam dai ke jongana pinot menculik start back ya pilak klisia di bolero jongno pilak klisia pi itu bah mi try pilak pancing bet perkadu Jisu pa angge yakini ki senran wong kelet haba kila let ula ong yaki ke pelat yo ta kun kada bat pindalap na kiwe pat ki gospel bangala ai mene badon lang bala tek lang bat ka keme namar ni kun kada inu man bot la ka keme ganum bot wong pelat ya ka keme sepelat ni kun kada nama ini kun kada padon basyong ka bamut udang dan ha ka pene jong ka keme tedei nama kata ha pelat lang ka keme ba uni kun kada unwan bat haba me pelat yo don bakli balai me pelat uji suadap ong telada unuru keli ya pi hato balai ba pi pelat ya kum ne pin ong naba utrai udon kam ya pat pin so pelang ne dekot balai pulai kong haba dang ya pelat try lawan ayu try la one pinot pi li pelat kada jang kiwe bapa ada kiwe pi mito i try da one leyu kinong kom no Pindot berung tengah kompon jeng kiwai ro. Ngado fingi kum ki bangai ngimnot beli ai gospel ngalengok.
Ngakran dah kejing selur. Kinong yalap bau belai udah ka keme ka Jerusalem ka keme jongi. Kinong yalap ngadong ya pi. Bang yong, we are waiting. Kidon kini ki Jehovah Witness ki badon hana ka jela ka jongi. Kirong man ka yeng balai yalap kim le ran. Ngita mali ai trak ru. Ai ne ai ma pa phong. La pa te ai ma pa. De nem. Ya. Ngalengok kini ki bam bi bayalap om yau belai ba em. Ki wan ki rong ha ki yeng jongi. Ki rong hai. Ha yeng jongi. Kita mana kan ni don kita Jehovah Witness ki wan rong ha yeng. Ngalengok. So kita ki bateri hi yeng ngakan mau kata macam tayo Thursday ngambi nang ni. Hakapor kumba ndru jing idap recording step. Kami ni bahaya nang tiak nang sipang dah wan ki Kristus. Ki ang pastor wan wat pareng ya pi. Ngau nganga klamai appointment pareng re hayeng. Ngila persong ya ki kau rasukan. Ngau ngapa up you pareng ngau ngawan pareng la subang ngapa nak ki setengah ta. Nomor pareng tu. Ngaku apa? Okey ya up dalapoi. Kila ya batai ngiwan nang ta. Kum ta la batai. Oh, marsentep dari pastor renga aing mo baki kam selok. Pitep lada pi dang samtia don balasu kursiu tia kajabing tu pi long bitar. Deyam ngong asu bah kam selok kita nga. Kisi ong wet ngi setenat ne kendo ya pi ngin ni leit no. So kini ki baterai hai yang jonga kilep no kilak tiu syaro ngong ngaklibu no. Kos citi si Yohanes ka ong waju kublai ketiro pet ka ong gumno pet citi si Yohanes. Haga citi ka ba ar Yohanes ka dekot ka ba sipo. Ka ong gune nama kamdal lenong hang tu. Lada unu ru uwan api ba unu malam ya kene ka jinghikai tu wat pediang ya u sayeng. Bat wat ya keren man kublai ya u. Kong kumta dah, ka Bible ong lupa pada you? Ha? Lelaki haktin parai kong doktrin. Namar ki kim dan ni kan doktrin. Lai hawai. Kim dan ni kan doktrin. Bar ka Bible ka kran sai kong kumno? Kong kumno? Kada kran sai, kada ong lada unu ru uwan hapi, bat umalam ya kan ka jinghikai. Tu wat priang ya u sayeng bat wat kran ban ai kublai. Ngarong ngong weki ngakam kublai ki kublai ngakam kublai. Oh nga okay, bye. Namar balai. Ka Bible ka kren namar ki klamwan. Da kata ka doktrin ban pan kraw yo nong panem jong au Jesus Christ kan. Ki ora da ka wei pat ka doktrin. Ki nget ba ka perteg la jan wai hande ki nget yo Jesus. Ba si sen ba ki nget ngin me kublai hiro. Amen. Pai ba man ta mo ba bon ki ngini nong yalap ki wan rung haying jungi kim le ran da. Ngi pat te yalap jing si siapa da. Dali ong kren berpita. Keren bang pisa, keren iu mga. Ngiihet iu Jisu, batai tang sipang ciki Jisu kame. Jangan dai. Ha? Pi iu Jisu hoi. Banong I love you Jesus. Iu Jisu rum sunut dah banong. Iu Jisu nong nu. Dai kata. Ngi haban suto ya kene. Ba haba utrai ukot ingi jilong kristal kum ko nam ukwai ingi bangin iet om tang bangin iet ngin le ya ka hukum juga perkat kini ki angot ki senran ki le ban pelat you tau kada pormen sengi mdai pormen metro. Por you? Pormen sengi. Leit ban pelat ye tai kada. Hak ta ka por wani trai lem no. Pinot ban lek ta ka kali jeng ki wei hak ka kompon jeng ki. Ha? Pinot. Lada dai ka por ban tau jisu nong kelai kata ka kali. Pinot tarai. Ngacu perkat ke jeng jeng ki seran. Ha? Baslur wi. Dai kata upol uang utrai ujet yaki babit, you know? Yaki babit. Mdai yaki bastad, you know? Ya babit. Sisa kini keserah babit bursulong. Bong terai orang ladak dan bakli ong bau terai udar kam. Tak badan nut tapi. Begini ru kilai bait. Kilai bait banyo. Ya kapan pelat. Namar balai. Pada ki ong ngai ju Jisu hap kau ngut ta. Ya ka bau Jisu ong. Bar ngasuto balang seran kam dei besok balang pitep seran kristam dei besok namar balai perkat pi san hajar ngut hakti jong Jisu dan santli ki pu man ong baro song u Jisu sa ai bam ya pi pet pat hakti Jisu dan santli ki pu ba arti doka per song ya baro munu baklan jinget ha
Lada pitip hanga don santlik pu bat arti doka. Pinia ap banya bam lang bat nga. Ngaku aban kili cuma don santli mumo hang ne. Bat arti alu shop hang ne. Pinia ap lang banya bam lang bat nga. Pinong song ap nya bam mumo bat alu shop bat pastor. Pinong kumta tarai. Dong ap ru pinong. Pina pe chua te santli bat arti. Wah, lapet ra. Ngaku aban no pet ke cinget ke trekam gumno. Kam dai tang ke cinget ke jong utrai. Kadai ke cinget jong ki sangran. Bat nganget kadai ke cinget jong ki pai ba. Bat kam tang tu kena li badan sang san lipu ba arti dok kali ulau chuang. Ya le bi you gini si adak tu besim nanga. Namar balai. Habang nget em ke barok kalong ke bala. Amen. Dai kata banong bargan it em larang ngam le kam dai ke cinget. Kam dai ke cinget. Dai kata ngasiong. Ladau kepawang it ya ki konam onum peleran ya ki kon lang ba utia hanala. Pisu tu em, namar boleh kata kadang jing peleranya kikon na jong. Kata tak jingit em barabor kawan bet hak jing le ka hukum. Amen. Ka jing le you ka hukum. Dia kata ka beneng kong duk kum kikon ngi it ban ngi le ya ka ai bo trai u ong. Amen. Ong ye paramarjan lada fidei kon jong blai. Ông ye paramarjan dia nga. Ang ada fidei kun jong blai. It ya u le ya kai ka buang. Dan bon na piok ka jing pen pau no trai. Bon na piok ya kai ka bong men sim trai wang. Pim not. Ngasau ha men sim hang ni em. Utrai pen i fidei ben li dwai ai tai kong. Pim tre ben lai. Trai wang kum kanu ka jing it pi je nga. Ngam tip mano badai. Har men sim trai ong ye ta. Jadi kita trai teng ong em kalong ka ba he pi. Ka ba he. Makan mau ani tu pi. La kham slam ba ai kata. Kata ka jesa ngam ngakren. Trai kawan bi kata sur jong trai ong. Kot dan hakani ka jaka ibalong kumta. Fitip kawan ta sur ngang ong. Sumut trai don dikini kila ong re babit panga. Ong amete mem le ranya mam dan bayu i ya me. Yang apa teki yo i? Pite ketangan batai bi khatsan kan rusna mansua. Ong trai. Ladanga ngakot ladam don kumta. Ya mete kam dan bayu i. Kin ong yang unong syukur. Kaba Hari ngaken mau. Kam ngam kran ru em ka kuntu wet ben khot. Ba banga khot. Hoi nang kong kam hadir ni wan. Yang ngadeng. Padang ra em ngasutuk kat kapor bayat pat. Haba si sen bo mesem utrai Ukraina em kasih long shisha bet. Amen. Dia kata ke Bible kong kay bapio i kam long ke shisha. Kay bapio i kalong kam shisha ken. Amen. Tadi muta kay ke utrai ong em lebet na. Pindi yo i ya ka kamba. Amen. Bat ke Bible ke batay ni kum kon nang kong do. Bangin i. Ke Bible ngastran kong ban i ya ki brio. Ban i jau belai, ban le ya ka ai ka bau ong ye pi. Kan mau bai la pi ong ka perthai ka la jan wai. Kan mau ka perthai kam ju wai no. Ka perthai ka la pen kre na ka ban tau sim jong la jong. Uta uba merat klau ba on mi ken. Ngisu up tang de ki minute de ki por kan ong ye pi. Lano mi uta unong penyesok ngem tep. Handrai kan ngirungi ap yang ni gawai pat kum ki bangai. Badang yai le yo ngi dei kita ka pateng ben riu ken. Ka ba pendep ya ke ai ba ong ka tin ke jong blai. Amen. Bal ai bangin long kita ki syakri. Ha bangin le nang ni nginong atrai ngila le ya ke ai ka ba memela ong. Ngila long kita ki syakri ki ba klam dawa. Amen. Namar ka benta ka ba ar ka dei sapang syakri. Tengin pet ha ka ni ka por ka ong fi maneng kong dei kumukon. Utau kon uba it bat balik ya ke hukum bat baar ngine pet syakri ngine pet bat ngana ka arti muthi ka ongkum ne te kam dei ken yo syakri utrai baniania hanrei balong uba jemno dei ken yo syakri utrai baniania hanrei balong
uba jemno ya kibreu baro. Bat uba nang hikai jemno ya kibreu baro. Bat uba nang hikai uba syak jam. Uba nang ayu hikai bat uba syak jam. Hang ni ke Quran Sepang usyakri. Kumjuro si tish kinong rom lanong kaban rio. Kedekot kabar puar. Handrai menta bala pelat no ya pi nakapop. Bat bala penlong syakri ya pi haublay. Pi yok het ya usok jong pi. Syaka jing pen kot. Bat kabakut kanlong ka jing im bam jukut ken. Pi ka Bible ka bataipat ka baar ka de syakri. Nung kong duat ngiwan balong kon jong oblay. Kum Kristan habang ngaong ilading ada kon jong oblay. Ngala ban ong ipi kum Kristan ngidon ka jingkerman ta. Wat hakani ka perthai ka badu jingkerman. Habang ngipai sa ka ktin ka jong oblay. Ngaong ada nong bot jong Jisu. Jisu ang anum ino ipi. Ta shania ong. De kata haka gospel jong Yohanes nong bakat saw de khot ban nung kong ong tunget pi ha oblay bat tunget hangaru. Pi ka kren ya ka jingkerman yang ngi hakum kani ka perthai ka bangingi em. Hana ka benta ka baaro. Ka kot yang i syaka jinglong syakri. Mat ka ong yang i nagastish kinong rom kada kran syai ka ong. Ba mensyua hanrei menta bala pelat no ya pi naka pop. Menar ngila judon haka pop. Hana haka klipman bangiwan long kon ngila pelat no yang i na kata ka pop. La pelat yang i nagai naka pop. Bat la pelong yang i ka Bible ka ong hang ni ki syakri ki jong blay. Bapi yok ket ya usok jong pi syaka jing pen kot. Baka bakut kan long ka jing imbam jukut ken. Hoat mensyua ngila long ki bapop. Ngamla sa bangan duai ngade unong pop. Namar kum unong pop nganom yok benta. Syaka taka jing imbam jukut. Handrei nga haban ino cisian ubreu nganong yepi uwan syaka jinglong kon jong oblay. De kata stish kinong rom kinong gaba prakong lating kon yangi. Lating kon yangi la adap yangi syaka hima ka jong oblay but cisian bala adap yangi. Kan mabet hayeng la dapide kon ro. Piap kling jikling hi. Na kamno na. Tang badai kon manangang adai kon ngam dan kam kling. Hap hi ban kling. Ngam tip cu ya ka pateng ke badang wan ki kon jongi ginang ne am kling kling. Namar mentang ngila pensuk plat di ki kon da. Pitip mensyua ki kemi ki pahi kai kumni ki kon cenrang. Trai me hayeng mendalik sieng ke beri ban kamsuk. Kanut kelajian lembah kata cakran. Ba debet layak ki don himo. Ang trai me trai. Kling am mensuk mendalik sieng ki beri. Deyam ya ka kon kan thero la hikai kumno ban trai. Mentangi kon la jong kumno ni kriat tan kon nai lek. Ni naik keliang, insa keliang lamar ngila pen biang bah. Ngong fi ka pateng ke badang wan em ki kon jong ngila larang acu perkat mudur il di simen em hadin ar post nem ka pertai kan long kumno ngam tep. Tep. Doni way nganong fi kum pastor ngaju selok bahai panggil songkha. Tau dah dom ya kalok lejong. Wanong. Ni pastor. Kalau enggak tak beriu pelat. Syara beriu syara. Hari nggak dom pelat ngobrol, kam nang pitang bantiu syaru. Oh nggak pipet juga dur na pipet. Ni namun siapa dengan lang tengah sarong maka bapak beri mentat tengah cerai jica. Namar belai, kam nang tang bantiu syaru kau ngana tiuhi. Bat, ngan selok kumno bila jid hida, ngan hikai, kau orang mana yang ana nang pihak nang em email lah hikai ya pipi wan si jonga ya le ya kata pi kumbai pasal bantai dak sedap kren ni kubur step gawe kemau em adam hak jing song shed uang habo udah siam udah yo ke tengah un ino ke yeng kupa di adam buang habo yi ke briu laklet di kupa bah beneng uang ketam deka dek blay uang wadam yo i uklat do hadir sesuatu haban i si syahid dah. Wah, pastor si shopping. Wang api ida mien dah ngoit, ngong kejing it kaya syak slam. Wang kakpok perkataan pastor. Wang atit do show. Kita kata teng nama ngong ping, yong itai bang ngai ngakran.
Handai ngas tu thoi kan ni kawai pat. Namar ki patang ki barang wan am ki namnang bantrai ke batrai mangi. Dei nama kata ni permitang daki mesin. Dei am mentah bantrai daki ai mesin. But kapatang banwan ki syakin long namar baleng. Kalong pikru bakan jam mesin. Gi kwa ban long ki khon. Ngim kwa ban long syakri. Gi kwa ban long ayo. Ki khon ngim kwa ban long ayo. Syakri. Namar baleng. Bendang ong pi. Kaba tatangi kemau musya mangi. Mentah ni along pastor. Mun cuak bangi padai pastor ki buat pastor betul. Ani ngi dah lelut tapi ngi dah penrajuti ngi dah penrabek ngi dah penlelut na dong syat. Dong ye tai pastor. Namar balai ngi buram. Mentah tapi pastor dam nang rahir. Cuma don barak ni pastor kelama kor parak ki bangai uang. Ngi musya apa ndereng namar balai. Kaki sutho ya kata namar balai. Ngi buram. Ke Bible ke keren ya kata. Hagas ti nong Hebrew kong buram ki syakri jong balai ke keren mo. Ki basumari ke mensim jong pi. Hari babun mantap. Perkat. Lahir. Lalai syong kelas 10. Dawan. Tipin pensat di email. Mencuabi. Tang kelas pur lanang hi menteri kamlut barok. Lanang nadu ka polis juti. Lanang nadu nadong syadong. Mentah lah suk tan. Bat tan kejing suk. Kong gom no. Teri ke. Teri ke maam. Kani ke di ke. Kapateng. Bat kan mau bet. Dei nama kata ngaciong. Kapateng gastrik ngidang say mentah. Pateng iyo. Mendo mampang gastrik mentah. Rakti na mampang gastrik. Pateng iyo. Pateng gastrik mentah. Dei nam dei na. Cing bam bisu gas lu tapi. Cing bam ladi bi ilu pasuan cing perut jia bam tapi. Kapateng iyo. Gastrik tapi. Peki kon ngikai kata ini kata fin bam iyo kon. Ngila kataro suki mas step man chus de beto tipen man pa ki kon ma harin kan ki kon atri gastrik ikata ka de ka pateng bat kajinga jru em kalalong kunta babun senem ngimwan syaka jinglong banlong syakri namar syakri em ka Bible ka kran hang ne kum syakri jong blai de banlong kum ne pe Timothy tho kum no hang ne Paul ong ye Timothy kum ne khot ka ba arpo saw ong ne te kam de yo syakri utrai baniyo Kelenong ke ba dekat bar pesaw arti muthi ar pesaw ko ne. Tikam dei ke nyu syakri uterai ban yanya. Ya ayu. Ke ba ar handrei belong ubah ya kibriu baro balai ubenang hikai berpesaw besyak jem. Ngilong kunta. Malong syakri jono. Dai kata ki ong. Ngi tengim dai syakri. Ngi dai tang para bangai. Ki perkat baik ki syakri ki dai tang kita ki pastor. Kita ki babat. Kamah kabalang. Ngi dai para bangai yang dia baik. Surok berat. Terok baik jongi yang tu. Hanrengi ong kristan bat mo. Pi upol ong. Pi di jui upol bat. Harum bat. Kum ju hakar Timothy. Uang manusia pila julong pop. Hari mentala pelajar pina kata pop. Bapilawan melong kita kisah kuri. Saya kecing penkoi. Bapinyoy kecing embam cekut. Bapanyoy kecing embam cekut. Kum kestan ngimdai baneyu. Ya. Ya ayu. Ya nia. Kebaar. Ngide belong ayu. Bajem. Nut. Balai. Ubanang. Hikai. Ubasaw, syak jem. Ngilong kau tak? Pi syakri mut hap kongo ta. Bat kongo nayannya. Hanam ong kan nungut lah juyannya. Kan nungut bepat juyannya hajing imang ni don. Don bepat juyannya si pararo. Lengok gi hikai ki be piki kon lejong ne si para. Dai kedi kedut piki don ki yang liam si para. Dapai ki me kpa bai riu blai ba piki kon da. Bai riu du jok ba nama kim jia keren ro. Hadu kata, namar balai. Ke Bible ke ong, kum syakri. Ngindai benang ban penkong baklem ayo. Ini kita kum pastor teng nyak kali. Kani kan balong nyak kali am ke batai tam. Namar teng nya pek para menong nyak kali am kum bernya bam no nak kemat. Ban bam no nak kemat don kan ngi weng iba ngai thu bepli kam duna nak skor.
Ila jan poi jan yeng jong i buan ba kali ke yang ngayang mangan dia jong i. Ngai hon ya i nglasu tu dei ma i ngatip myo ngau tan itu kamduna. I herbe jai ke ged i ple. Kini no din pat ki ai hon pitep mangang syong haka ayu em. Ani kaban bano ya gitu. Herai dei nomor ini beri melang kaman pat ngim dan por banap. Dia ngong ni. Pai kenongat bi show edat na pegiannya apa kali sa. Pitep oh. Kham tam lada syong ilok. Pitep ngar ba bro la syong khan ba tai pi. Ilok syabai indeki apa kali i perkhat ba ulok di presiden de barokin upload na dian. Lanoin kio. Lanoin her ngateng-teng syong kloi te kam di presiden. Malai lano. Bakinong upset. Buat pitep utuh driver di bendam ilok ngam. Pek kemat keriang engat tapi. Nasi yang beli pek kemat keriang engat. Pitep. Day. Teng-teng yang ngap ya sko tetekian ya. Teng-teng lei. Oh, ni dei Kristan dah. Kan ngot bamjuan ya. Bible ko ang kong do Paul ang what ye you? What ye ya. Baar ang long no. Bajam. Kan ngot bajam not na ni. Dan way ro. Baro ba dot note sudah. Ngi kasili kambang paham dot note denem. I don't know. Denem. Ka Bible ko banjam ngi porsen gilong ayo. Ba balai. Nang baniyo hikai. Pitep mana ngadang selok iwe kena. Yo ikabor ngok ngabeli ni kena kalong kunne. Lai selok ngak pong pastor sia tengi tip kum no bania selok lai selok. Habakut lap. Kani ka kena hadu pitep. Kala hakata visual wall. Na kata bakala yo hakata kemat kala katipait yang ni film. Conjuring. Kana wala jiyo semua tak film. Kadang part 1 2 3 di film kusut. Kana wala jupait. Reaktif yang undangan. Okey. Pitep. Kala tek kum katu ka beriu badan hang tu. Lina. Kala kau juk ka kena school ka ngala manong efi la kali psychiatrist long be split personality gadan namar ka ong ngamle manga ile itangan nang kong linga ong kata ngam su tu namar ngam ti pai film ngalong efi pida ong henga ki film hindi mun shwa ta hoi ki 90s tengah tip kan film hindi mun ta ngam tip ki film mte ya shu mo mun shwa li kemau dai kena pingi sa klop baru etem film tu film moras dah di ciroai dah orang kata tengah tip kan kena kamu kata ngau ngawi ngau di sardon sar bataya ngawi di gay di sar liwat cipang lewara ore kene kei baka kalong ka download kata film ai ngut nam ta Google cipang alayo information la batai kei kene kena kalong bat bitep Barngas ngamong tang ini hanya babon kum pastor selok. Babon ba manta ki brief snap pe pling suit. Haba pilik pen pe pling suit. Tu suit hin wan syong em. Ne mun wan syong Jisu na. Pe lang pling suit. Sultanat. Kom thigen. Pe ba kadang hadu kata bat ha tu kapat ke batai bakalong karung kata kalong kum ta ka khrwat kum ta ka le jong. Ki babon ba. Pe ba ki kon la jong. Ki pe pa mobile. Pet ba na maradangim nang yo ki ngat hakini ki film kusut ken. Basa baki kisalek suit pat ka ba ma ba. Kala don ki tren hakini ki por ki beladep nganong yefi. Hey ban pong be janyong hadu man data be da ka bayong. Namar balai ya ke ai baki ki pet ki sedang ban kumta. Yo kata ka di ka ba mata me. Pikin ma ngan batay yefi usdam arajar Henry Hinyo, kamau tiki por dan serial kasauti. Kanongan, bahkan mau. Ais, kanongan bapet bah. Pitip don le bala pa duai sendon. Duai lem. Hadu baik kamau pasang ti kai kata pa duai kata.
Nya bayang dakar ni kan ni kamar yo kan ni. Ha, kape iti serial em hado lah yo. Kan ma em abe tu prabaje. Wow, ketari muat ngi serang tak muat hayang lak penat. Abe. Baik itu serial bapai laisian sausian kemudian cuci itu. Kini apa dia kata. Hado bala em kata walai pendek katang pet le. Oh, pi ketari muat telah sati tak remote. Kita ketarik ke matam, payah kikon jongiro. Dari nama tak Bible ke ong, kum syakriu blay kenmau, wat long syakriu blay tang syabar, long syakriu blay ru hayeng lejong. Amen. Hayeng wat umianya kum silok. Amen. Kita bagi ni kisah ha Amerika leka tren kadai bagi pastor kia lak lok babon. Babon ba ya lak kisak kayeng jo syakri jong blay em ka bon ba ka tma ka Bible ka kren lupa ha ka sam lai fusau do khot ba khat khandai ka ji jar jong ba hok kalong sibon ya ka ei ka ba hi kren ya ki we pinyo i ka tma yeng la jong. Hari hang tagen pianya ne em. Ka baar pi happen i ya ka grace ne ya ka jingai ei ne ka jing jam not haki khon ha ka tanga la ne hau tanga la ne hai mei pa jong pi la ne hanono bari ba yeng. Amen. Ngi kloi ban jam not bat ki wei ngi at not hayeng la jong wat long kum kita. Kabalai ko no? Kiba hikai. Kiba ayu? Kiba nang hikai. Dei ba ak nong hikai. Henry kiba ayu? Nang. Nang kum no lamba ka jing em la jong. Mat ka khadu ko ayu ang to? Kiba sha jam. Pihak bandon men sim ayu? Yesha. Kita mensyuar di sekolah ni. Syak bom bah pergi kena ikai. Kan ngot mensyuar di sekolah syak bom bah no ikai. Amen. Babon ko mga mo. Mentate bom tu no ikai te kemi kepat ali sei tu no ikai no te no ikai. Ma, ali ai kies. Mensyuar lebih no ikai tang dak thok dau tu cok bai ko bai pak. Oh ka bai bet te kena ikai sia. Ma. Ke bai suka wang bet. Kamlakot syabar. Palat ban army training, ngiyok training school. Dali wan ong se imei, mei la syasyo, namar mem krakot, so imei ru bom ba ban ai ong ino nuru. Namar balai, sutu ngakan mau tan oi kai pengali school mengali. Udan me tu ding 3 wi. Udah sang kerpang ban syok kena. Ngongete, mentah wi don wi. Hari ngasutu ke kino hikai mentah ban penbet iki kena. Ngi kami abet mensyuar namar gila don lupa tiang ino hikai. Mentah tevi balai. Kebakutan sudah ada bapak ni tof bete. But kan mau baka Bible dikata ke orang bah. Usyakri jong balai. Udai ru banang ban hikai. Kabamuat haba pi hikai ngan ong pi kaba etam ban hikai am deh hiang lejong. Kaba etam suk bapile hikai kiwei. Kaba etam deh hiang lejong. Handai try ong namar ba pide syakri pide banang ya ka ban hikai ko ki kme ki pa haba pi kam mela de ngari khon jong blai pi kam de ngari syakri blai nang ban hikai ya ki khon ki jong pi. Amen. Nang ban hikai ya ki para nang ban hikai ya ki de khot jong ka long yen. Namar kani ke ke badon kam ba kini ke sing ong pi ka ba nganong pi ngong pi ki khna manta ka prong kom por jong ki jing percoi nganong pi. Porjungi jing percaya cal meli tu sok kadon ketugus don ti sok sayeng jong itai ba ya li tu sok mun swa mentam don kam suli tu namar kadon lupa hakti kena mun swa ngi ngong fi ngibun ngi suli ke sok ye menta ki kena ngong fi kapop kalong saudong jong kita pimtip ki kendu bakuno ada pim nang ban hikai kila ban jot kadon no por ngong fi ngala ngelap ko ngata ta ngelap kita. Today namar kata. Balada kamnang pimnang ban seneng liam ngai ngak kum pasto ngalaan batai fi ki isi du ye kemi kepala jong namar beli basu bom. Mdai su kumpor mangi mensua. Syak bom em ngi bet. Mentah syak bom isi. Hap nang. Dei kata ki ong banang an hikai. Hap nang. Nang ta kam tam basya jam. Basya ayu. Syak jam. Kam dei ke basuk ma basya jam dan batap siliang selak basya siliang. Ngimim kata pertai balap mansya hari try wang sya dak macam kumbangang ala sya berkat ujisu yang akhmat jong pilat usya jam na ulala ban le hari usya jam
Uhikai yang apa dia piro. Ya kata kum ki syakri. Kabenta kabalai kum ki kristan abangi ya nanti. Nangkong kon baar ngiwan bang long syakri. Hakabenta kabalai ngiwan long sipai. Ngiwan long iyo? Sipai. Filap ya kata naga juhi Timothy ke baar. Kelenong ke baar. Kerekod ke balai ke ong ni. Mame namar. Kata, tu syaksi tomat nga. Kumu sipai babha u Jesus Christ. Kumu Kumu sipai babha jong no? Jong Jesus Christ. U Paul u ong yu Timothy. U ong yu. Mame namar kata. Tu syaksi tomat nga. Kumu sipai babha u Jesus Christ. Larang iyong sipayam ngikan mawet sipayam tenat la full ular ragan itenat lot kata dia nam. Larang pimudur sipayam pimudur ladan ado ketupiah ado kabut apa kijat. Pila mudur bae la draw nang ni kum tu la bat sulai lala ke jongki kerteng sulai wow buat la biang lot. Hari bite banlong ban bat ya kata u habli training sistem. Mar katu ke training ke bae. Lai biji mesti la syak kenjat nang jing tiak kemah. Ni marek. Oh, pergi musyak dang red ngakan mau. Sikli yang kualong sipai. Ngakan mau ngasa hostel. Apa sa hostel ngi poi tentang training hang tepo GTC. Yo itu ke sipai am, ngadu to kopor ngam kualong sipai sura. Namar ngai ki training kum training so itu. Nga baba na ilong sipai. Ki ong itia sipo baje. Lai sitang la sak kejat kena. Lari ke por marek. Si senam, dia kata. Si senam ki ya jang tu training am kam day ke besok nganong ipi. Banlong iu sipai ngi tengi si mudur baik. Balapong ke tu kecan sipai. Sya banlong ke tu am si senam ban training. Si senam ban training. Kam day ke besok ya ki. Kata balong sipai balong kuasa komando le kek jung isu training. Pi kani ke ke bau Paul uang ru yo Timothy nganget nama Timothy u Paul ngakin non ra pi ke jingan day u Paul ba Timothy. U Paul u kat yo Timothy u kon. U kon ba kenjaman sim. U lating kon yo Timothy kum bodai jong la de. U IT yo ni Timothy ya ka balang, ya ka ba ulet, ya ka ban syarai kata ka balang Ephesus. Ba u keren yo. Tolong me kum sipai. Long kum kum sipai. Tu ya sya wang shitam bat nga kum sipai babha u Jesus Christ. Dekat basa wang dan no baperso sat yala de daki aki ki jong kani ke chingem haba ulalet yale thma khnang ba unyo penso bha yau tau bala thung sipai ya u bala daw no ru yale ru ha ke jing yale thong anom pen phong pasiat ya u lemda u yale kat badai karukom ka badai ya unong sumar beri u ba 3 minit ban yo nungkong ma u na kita kisok. Pi udah keren ni si pang sipai, udah batai bau sipai em. Udah lek, udah persobha. Ya uta ubala tongkam sipai ya u amtang kata, udah ya jo kat ke badai rukom ya u kumu sipai. Badai you? Sipai. Sipai mjiat. Pi kai ke jinga per hapdang sipai, badu civilian ne ki balong riupai ba kadai gini. Ngi ki riupai ba ngim jitip kejat iu jingi bayat nang kong dem. Denam dai. Ngi te yat be kejat kamon nang kejat kediang. Hareu sipai la ong lupa left, right, left. Kebamot wat kerkom yat ke jongki. Kerkom shong ke jongki. Mo ngi judon ni ka Bible school jong ka ISOM. Hakasi graduation tang menrak katu kani tengah kan mau mun syua. Fast do fast back jong pastor rang i Asia. Tang balik kani hikai de pasar separ hi arkan tapi ki yang sa aju. Tang kani kaman tang lani ban ya biang lang. Kam dai ke besuk ngano fi fin kan mau tang ba hapo school bai le match pass kalong gum no. Kam dai ke besuk ha ka sri ban sya hare haban ya kom pek kom balabu. Long. Dia kata hapo school dong le join NCC ngat hat lupa. Namar balai. Hasu to ba sya pen bet ya la de. Kata dia kata Paul, uang you Timothy, kamu sipai. Meh hap ban syak pen baik. Tang kata, si sen bala ong sipai mut ayo. Ha? Unan ragon, unwan ayu hayeng. Ngimut dia kata. Si sen dong sipai mut le thma bat yap hak thma. Dia nam dai. Ha?
Bat ka pisa barok bayo sayo email pa. Nih, Jesus senai lalek. Pisa pat layok mangi. Mana yo? Lalennya lah deh. Mana unting ya kamu sipai. Hakaba kenja do usipai am. Unting ya kamu niap. Sistem bol alai sipai am. Ulah sutu bay ngahab lek cekat tema. Cuma dan tema nong. Dan armed ilok jonga ngahab dan hayeng. Nut banong tarai. Ya? Banong tan hayeng. Nut banong tarai. Ya? Banong. Kita ngadon ki parlok banong sipai babon. Ki batai maki. Ya ke ke bala ya lang ba don uwe leman hakani ngani selok. Udah garo anong ibi selok. Ulapoi hakapor jong LTTE seti Sri Lanka namar ulet nani na po garo anong ibi selok. Ulapoi hakapor jong LTTE seti Sri Lanka namar ulet nani na po India ki pa ayu. Kani ke bajah Mumbai udan uye to wong. Kalok karmet kani ban ka kata kasngi. Hari ngah ban lek Sri Lanka umlali namar lapa. Umlali wong namar lapa. Dari badai pastor long. Ilok nga imut kakun dah ngamio wan sak ahi leave. Namar balai ba ilok in kakun. Balai dai sipai jong ukris usutulot. Dari sipai jong kari untep. Hapan ilot. Ngasi ang balai pat badai badu try. Kita tentang keren kalau kau ngakan mau kau pastor ngau fi ba iru si armet kun nongkong. Ngawan jaga jing sakri demi ngakan mau. Ngamar simpli jikang ini tiak hani amadan. Malang ngo nga tiali ngara ngabui apo jing tia. Keblasay ngo nga tiali madan. Yung ngamtip menung tia ngami li sabar. Ngawan ngamtip ka king ngakli la tia. Teng next day balik sakribiang la suting tu pi. Kelas dang menong. Ngan lek ngan pano de kiwei. Hari ka mensim ka penkan mau yang a. Mi yang ngai makwa along sipai. Ka mau tu jing sipai Kristan. So bang tang ka jing rawai ngilong si sya kam ta. Ha? Ngibon sin ngin ai ka daw. Namar kayeng ban bagi lek caki maran tama. Dai kata nganong fi ka jela jongi kadunado ban pa ya ki missionary sabar. Wal adang long Kristan. Namar ban lek sabar. Ni ka ba fi. Fi kata ka dai ke po lang ne wong Timothy me hapsya. Om tang kata. Dai kata open kan mau ya Timothy hakawai Timothy long ka ban riu khat ka bakat ar. Wong tu ya le ya ka jing le ba pha jong ka jinget. Ba men bat khat ya ka jingem bam jukut. Syaka balak kodro ya me, mat mela playa kata ke jing pla babha hakmat bon ki syakri. Philip haba ong kod sipai dia kata ko pastor dan mau inga pastor blai kod yang nga share kesho nang kong. Mana bon sing nga pilati kena ba blai lo kod pi. Namar ko pastor ngin batai lang ba mangi hen teng teng nganong ye pi ka kepo ka tre penihar. Hab yang ban yalap. Katang ke de ba. Namar adang mialap dan do weipat. Kata ka di ka ba tam. Ngi iwe ni ki para pastor mana dang ajing pla. Kala di kon. Tu jan miet ingal ingal akot. Hari next day wan. Namar we umlong marsang hayeng. Kum sipai de. Kum sipai am ngi don kambe tang ban susongo ka Bible ka kran shai syapang uta ubalakot yang ngi syakata bantung sipai de. Dia kata kum Kristanem sok pelat oh ngaku ali jeseng ngan lej ni dah selap ni ngam lej jeseng mentas ki mana ban be pi mentan ba be dah selap yang ngam lej jeseng ni mental ya stang poi telang ku ali jeseng ngan lej pule Bible syang ngajin thia oh poi tang ar record layo thia ke mesti pule biang ngin duai ha poi ngawi ngasi ong por telang ni sini am kadai ka por ka ba kajing pun soi ba ngin ye duai ha poi jing thia haleluya haleluya. Hadu pindah orang amen. Pindah pet last step. Namar balai. Kekriat. Dah selap pan em. Gak pakat tang ngisikan ku para pastor siang. Dah selap beri kikon pas school baik. Kay kon lay school. Dah selap si blay. Dalai jesang rakon. Yo pang lah syam yo li school. Syang hayang. Ni orang pan ngide ki sipai na. Fitip cisian. Apa piang ngakwa ban syakri yo blay em. Ka benta ka balai. Piwan syakajing long sipai. Buat kum sipai. Om syuk nga em, ukris uem hanga. Amen. Pimpet lah selap, pimpet lah kesyit, pimpet lah ketelang, pimpet lah leer. Piang nak bentau try ngaklo ya kabangan syakri. Amen. But pihaban ya le ya kan ikatma man kesi. Usipai si sen lano dan kisipai ki mampoi syakatma ki syong tajno. Dia kata kam sipai long tangkat san senam kan ru senam ki yo no ya ka ban syong taj.
Hari kini ke kam sipai ke bangingi yo anu try ngintip kat no kapor kadon. Hari man kapor ngihaban sakri yo blay. Amen. Kata ke dei ke bau try kot yang ni. Mangaong ipi babon nang ngim kwa. Dei kata ngi sutenat mangilong kiriu de kot jong ka balang ngim sutenat pat banlong kiriu slur jong utrai banlong ki sipai. Banlong riu de kot ngi sutenat de banlong kiriu slur ne kiriu sipai ki jong utrai. Ngisnat teman ruai, sipai Kristan tu yeng, yo so tenat haban ruai kata te, oh bari hek suruh, ngopi ngaku pastor kadang kicurai ngam juruai, kadang kutu we kicurai mau, saya try me pak ngan lek, laki we kim trek ngam ruai ngan bot, kedit, yo ya pen hek suruh laki we trek, ana ye mau lek, wan lek je ngim dan balik, ngaruh nganum lek, kedak ban ruai ngiklet ngisu kadit tangga jing ruai, rem, ngim sutu. Mafi, ubriu partai rum sutu, jerai partai dem sutu. Ngapai yam, tentang kiruai deh. Kita mesti kiruai yam, ngawang kidon skor ne kim don. Benengkong kabar, don jabing nem don. Kajing ruai kabalakran klemokor bah. Ya ruai bat kelung kena, oni ya pensyat ngalungo. Haki, tamasa jeng kena kita mesti kiruai yam badong. Pelip no kaskor langsung banhap. Namar klem sutu, kijing ruai kibakikran iyo. Dei kata kata orang fi, jenglong kestan jeng yang ngimpoi sih jenglong sipai dah, ngimpoi. Tang balik jaseng ar kilometer de bayat kejat menteri jaseng syu, ar kilometer. Ngam keren ni kabajangai ta tang ar kilometer banyat kejat orang balik jaseng ni ngam ton kali ngi ai dau, ban ngi ong ide sipai. Kata kadai ke bakrau, ngakwa banon rai pi, ngakwa ban challenge sih kajinget jong fi namar balik pite bem. Tangi kisipai si wan syau de helikopter. Uji su ajan wan syau yang i. Kan mawa. Ladang ide kisipai tiknangin la jem. Ladang jem de yam. Yo jisuru ai dau yang i ta ka ba ngasi ong ngi ai dau pelat. Ngi ong ngi ai ka dau yo try ai dau. Fitep ga kala ba mod lambangan ka tien. Hausam araja raka apa pratrik nam bambang kala ba mod lambangan ka tien. Ba kata ka mit nganong ipi. Ngan batai pi kindiat ya kumno bangawan sa kacing kala ka bamot. Ngadon haka jaka puli Bible ngampat itu yo Jisu. Ngam itu yo Jisu. Ki Max ki jonga ki peni ngade ubreu ba tepha ya ka Bible. Hanoi ngam don jinga day baru Jisu. Ngam don ai ru em ka jinga day baru try. Dapat ke Max tu boleh pulih am. Oh, nong ni kena tu start baji sah. Oh, batik Bible ngam tip ia. Pitip dalik rung hakam rasum teng kemruai jumlah partai. Nama lak jumlehen. Dalami suri pop crowd nama berapa pelu. Hadu kata, bat nganga perhat balik pulih Bible bahok sudah hadir ngatip. Kiba kampok ban mengar ke don langang tu. Mau ngak kei kan ni. Pitip masuk bah ngawan. Kita bawa keren vision ni yang ngaktif, ya keren vision iu gini, keren iu. Ngawan pelut por ni, man pendap, ngawan paino. Nak mau. Onda la develop eki exam nganong ifi, hadin RC ketika graduation, but ngalapas lupa nganyok beka certificate. Lasai ketika pecing penbaptis ngakan mau kata ketika arpunyo terik ketika bentok ya ke kerteng benlek penbaptis. Ime yang ala cuhikai, me wat jusim ya ke cing kawai utrai lada mempat dep ya ke cing penbaptis. Baca kuat bang, wakia bah meyu pi gini. Kia di iu ngak kuat mat bah. Pek baki kena apa bila syuj kau terai mungkin pek ikum ni pi. Namar ki ongim yo. Ngi kuat lang, ngarung ngak kuat bah kata. Mlong, hari fitip kai email lah hikayam kasakut teh jimun jing berkat ngamnut le pop ru. Cim lah kasim dan sa Bangalore pi cim lah kasim mana batip. Hari kata ka mensem kam syab email lah hikay. Ta pastor wang kanon ke jing penbaptis. Syua jong kata ka don syua kawe ngi ke jong asap jing kestanang ta. Ngamtip kenungut nang pipitip video nong elap mo Pastor S.A. Manohar. Ula juan ramen syua. Ban yalap syani syajela jongi. Haki explosion jong kabalang FGF usai wan bah. Uwan ro ban hikai yang ibat haka takasi yung hikai kawi ke hikai. Yang i baru ong ba haka ni kasi ngan interpret ya ke jingkran telit. Fitip ngah kita kalany ba kajuyang ngam detang mga maroy bam judwai telit na ngamtip kay judwai telit. Ngasih yang baik pada dua yang ngasih yang baik kop kini baru ki dua ngasih yang kop baik oh ki dua baik dua telit baik hak tak kasih tahu pastor wangan interpret ke dua telit betul ngasengap em namar man kasih ngasih sengap kini ki dua ida hak tak kasih ngasengap em baru ki sengap lang ngap mangata fi kim ton berdua telit
Oh nggak keri WhatsApp sudah. Ini. Man kasih tahu rikara bak le doai kata kasih tak jarlang nomor ni pastor wang ngan interpret. Baru ulas dang ban interpret wang kidan hang ni wang ba pidwai ya kiksut. Usdang ban interpret. Tate kila ya maju syuk kila ya skap jar syuk. Nah man kasih judai hadik pedalami ngonga. Ngai si bisi si ya doai telik bek nom tam doai. Yang gidai kiksut na. Oh tu pastor. Oh kata kila ya. Ngalap bahagi Kristen asap baju penih dah. Hadin jong kata, ngano fikir tak si mau panai kadang kecing pen baptis sak arpu protrik ngali ai kerteng nengkong. Ngan pen baptis namar belai. Hak arpu protrik damit kendor kecing kau terang kuat di at least na Bangalore ngan dalam mi ngan tip kayak gitu kecing kau terang. Ngak dia kata kelemot barang lei pen baptis kecing kelemot lei pen baptis tang banyak kecing kau terang namar email ladap ong. Ngalabat baik jaga ba email ladap ong. Ai kerteng pi, por batia la miet em kata ka arpu pratorik. Lama arpu nyong atia. Haka por mestep lai biji. Ngayo snow ini gasur. Ngayo snow bet ya ka kerteng la jong devi. Dan bakot yang ngap kedit ka kemat ngapet. Idon rewat batia ata kamera em ngapet ngong idon bele kai nah ni. But baro yo tia lot. Yo snow biasa si pangal amot tia yo snow biasa kasur. Pite bela pulih Bible. At least kadang ha Bible school ngatip hi Bible. Mo wat ladang kamrung hari ngatip. Kadang arbanta kidan kibriu ki betip ya ka Bible, bat ka baka Bible karung ha ka jingem jongki bat ki im ka Bible. Ngala tip ya ka Bible. Le acting kum Samuel ke nyela jongro. Ngahang ni try keren. Pite ngada act. Ngada syong ngada ya bi. So ka jintia kalong artli jintia ngatia bahasa jerong ada dam ngahang ni pitip ngasngobe don bak ta yang ngahang ni wong ni ngakani ketin kawan bet ngamla ban yoi hari kata kasur bat kata jing ta ngada suto ngano fikum bak kti jong breu bak ta kata jing ban khia kamet bar ka ong bet ka bhala da me mela kaya nga lada ngale kaya me men jot kay kan jaya me lada ngale kaya me pitip kata ka ktinam ka ktik yang nga ong ataranya khna kaya me kata kasur kawan biang kong. Mem lekai mem Malaysia me kajing pen baptis klam dak kala. Fitip ngada yam. Fitip haswa jong kata am hane shlong ingal abun bela selok. Nama konsita bun ki lawan dalam hayeng. Nga selok nga klik kini ka Bible am hadu kidak taklit tebi. Ngala kli bobon dani weli kli. Moses kumta mun ba thok nga kli ta mun ba thok Genesis itayong. Mun ba thok Genesis ila selok bata. Mun ba thok Genesis. Ngau thok Adam. Itarim tip ngong ada pat tip wat julik selok. Ngaruh bak kli bah. Dia kata kita mentang sutuk umnu ngak dia kata bun sin ngala prepare depan man macam bun pelat jingkeli. But hat kasih kita ngala kelak ka bamun ngong try map yang ngala ju nyoben ki syakri jome ngaperkat kani ka jinglong kenjaman sim gede kam kai sudah. Hari kata kasih bangayo jing ta fitip ngada yam. Ngada ubri bam ju yam bam ju jauh mat. Kaba bah perbeyap ipa kita kini si para jonga konsita ba nga uyam bah ki yam bah bi nga kham jau mat ra nga chim nak umbian suta na ne tahun peni lagi kiwe kini kila yam ngamla ngam jumi ai wud ban yam ngasi o irus kumna bi jau mat bi klai plat bi keren la jau mat nga kaba balat ban yam namar hari kede kata sing yam kan mau mangada yam hakmat jong trai ngadapan ma banong atrai ngala laptop ya me Nasngo ba memdai sisya. Ki ong rakti nga syura namar bau ong te nong ruai ong rakti ngarong ngara hari ngasngo bang syura kai gakti. Ngasyong teng ba mani. Ngasngo nga syule pendap rukom makiwe kile ngarong ngale lang. Ngasyule tangan nyam ke rukom. Hari hakataka step nganong fi jong ka arpo pratarik lai buje. Ngasuto bo blay long sisya. Ngakala ka ba mo. Hagas pobede apan baptis yang aken. Nga aingo ro yo try pa pran baptis di sakri ba ratba hagi di mo hado mentaro kini ngedon kini gi sakri gi jong try ki pen baptis pakaken ma janmiet abang shim ching khoi try am nan ko ngakwa ban mat hadin kata abang shim ching khoi try ngasutu ke bo try ula sha la ka benta jonga bangani yo mat ya kani ke jutang ke batamai ma bun sin gi shim ge jing khoi try am klam da sutu kani di ke jutang hak ta singa da shim ngada sutu ke jutang bat ngada sutu kalong ke bak koridor.
Dia kata man kabor bang ai khoi terang ada pensuto kani gede ke bekerpang gede ke bekordor wat dom shem ya casting. Namar beleng acu pen kan ma ben nagasti kan penengkong nong koren nong ka sipo bat ka kat we ka kren ya kata. Pemla ban shem ne ki kuri ki soi pemla ban shem ne kuri ki jong blai ngala mut kum ta da. Dei nama kata bangala yo mat si sha am ngasuto bu trai long si sha. Nama bobon ba ki kristan am kim nget bu jisu long ba si sha romo. Datang kia lah baca singa, hey utau try udan, kumbau Gideon Ukran, ngirengi kum kran ya kata, ada tangki bemat ki suto, bu try ulang no, bangak suto hang ta bu try ukot yang a, syakakam, bangan syakriyo, bangak suto dah kata kapa ukot am, balong sipai dah, balong yo, berkali kali kowe, balong sipai dan kerdan pan, ni haban su aingo baik, yo try, namar ngidai ki sipai jong o, bat dan pension ro. Kat dang ring men sem hap train nam ta jong try. Amen. Namar ka de ka tau Paul wong yang aban em long Chris ka jingyap ka long jimen toy. Kat dang em nam tau Chris ta. U ken pen ken mau yo Timothy, u pen ken mau yang aba dia piro. Kamun Kristan ngide ki sipai. Yo fidang em ba nam tai mal ya la DMM. U sipai u sutu tang ka wei. La long sipai ya u ba on ya le to fight. Sipai jingmot to fight. Kan mau bet, u Prime Minister jangan nong kari umlek cakamadan tema, ulek usipai. Ada job, yo nam u Prime Minister yo nam gitu kisipai. Kan mau ngidei kisipai, lada ki briu ki yo kia, kam dai kan nam jongi, keburam kadai betang show Jisu. Amen. Kadai kata ta kajingkot, kabalai, kabasau, lakot yang ngiru, kum ki sordar, kiai, sordar. Ka Bible ka kran ya kata. Lada pipet bat nga. Nagaktiin ka jong utray sa pang gospel jong Lucas rup hinda puli. Pinsyam ya. Pinsyam ka gospel jong Lucas. Sa pang kata ka jinglong. Hagal nong ka ba kanrio kum tau sordar. Bau tau sordar uba habman ay jingken. Pinapuli lut hang tu, balong sordar, sordar kabamut haban ajing ken, manager, ban manage. Fitip ublay uklam penjau slap ru, hadu padan manager hapertai. Lada pipuli naga kitab Genesis kalnong gaban nengkong, ke keren syai, kalnong gabar Genesis, kada keren syai yang ni gabentai. Rekod kebasan kau ngum ni, bat iki jingtung baro jong kata galingka menba kimpat lalong haga kendo. Bat yu jur baro jangka lengka menba 48 mi spe na bau try bau blay 48 hiar yo slap halor ka kendo bat habau breuru 4 ladon ya ka ban rap ya ka kendo fitip u blay uklam panjau slap uklam pan hap slap kadau dei tang namar ka wei bau breu 4 don sordar padon yu sordar kum manager ngide balong kum no Tiap saudara barabor umlak ban kam tak mau. Dia kata orang lada pi ngasdang menen ngene orang fi. Lada ngi yolot ya ka pertai barok ka wei teh. Lada ngi dono ya la ka jong men sim ngini. Lada ngi long kat balong ru kam dei ka jongi teh ngene. Bau blei upa. Dia kata habau blei upelong ya kan ngi pertai nganong pi. Ka Bible ka ong bau bo blei upelong ya kan ngi pertai nganong pi. Ka Bible ka ong bau bo yo tau breu. Bodo ong yo tau breu. Tunang ka tunang roy bodo ong yo tau breu tunang ka tunang roy bodo pendap ya ka kendo batu pendam ngon ya ka batu sensyar halor ka dok ha ka duriau bat halor ki simbeneng bat halor ki eki bekenja ba embaro bapar halor ka kendo Genesis nengkong dekot ka bar penyo fiu udak bu ya ubreu unelong unong penroy udah penlong ya ubreu, udah long unong penka ke bekenjam. Ngam kana ka makenja do ada. Namar babon ba ngi kum ki breu hakani ka pertai ba piu ngi wan la pi puli naga kitab Genesis kalnong ga besan. Sepang uni ubreu u beprana u Adam, u bekerteng u Metusela. Ubreu balaim kendai spa andru pu kendai snem. Hanai la ay utang ni ka kerteng. Ba ulapan kaya ki kon senrang ba ki kon kan thai kan batai ya ka kam ga jong ui ka ei ka ba ulale
Hada pi pai chapang ukpa jong u enok. Ka Bible ka ong lais pas ne mulai yaj banu play. Ka Bible ka ong udai ubreu ba persong bhai u play Hebrew khat wai san. Ka Bible ka ong udai ubreu u bangai. Hada chapang ma tu sala klam tho e kata. La shu tho ba udai ubreu u ba em slam tam kan dai spa an repu kan dai snem barula em barula pen khai ki kon chen rang bar ki kon kan thai. Klam tho palat bang tagi ke. But babon nangi ki Kristan rong i perkat baka jingem jongi gede hang ni selakan do dei tang e kata bangin ka bangin roy tang haki kon ki bakan jado ngi klet pat ya ka bakan jaman sim kum ki sordar ngi haban ai jing khen dei kata u Jisu wong wai ka nuksa chapang utau chapang uta utrai uban letno uba ai ken mau tau nong khayu uba ai hakita ya kata ke santalen ya ki artelen but uwei talen bakini khai ya ka eik dei tau Jisu ukrana ka strana ktien pareng bo I have come to do my father business wang alawan ya ka bangan le ne ka ban khai ya ka kam ka jong ukpa ngi dei tangki sordar ta bat kum sordar ngi le ayu kata ka de ba bon ba nang ikan ma habau Jisu hakawai ka sin kan ma ben bang kawai ka si ngi haban yeng hakmat ka jong utrai bat ban ai ya ka jingken ya ka ei ka banging ilale la ka ba bha le ka basnio pek ngine puli hakani ka por ya kata kani ka khot ka ba khadu kan puli hakani ka por ka manta kata ka na ka ar korin gel nong ka san hai bangine don hakata ka jing shong bisharu Chris kong kum ne ka ar korin nong basan da ba shipau kong namar ka dei ban penyeng yang ibaro akmat ka jing shong bisharu Chris ba wei unyo pediang halade ya kita ki ei balale hakamet jongu kat bakum kita ki ba ulale la ba bha la bas la snio wei nangi habandan hakane haka ka jing shong bisharu Chris ngi habandan namar don artli ki bishar ka wei ga dei ka ket balik berkrau pilap ya kata dalam kitab Jepun pau hang ta de ki bamnget hang regi ki banget ngendon hang ni tang balanget la biang em ni haban ai ya ki jingle jongi ka kren shai ya ka ei ka bangi ngilale la babha ne basnio kum Kristan kadon ke jingkli berkrau hatu filalong ready kum manager ban ai jingken kan mau be habau try uwan em panjing ken na kitu ki waiter ne na kinu kitu ki bayu ulai panjing ken no manager kat no mela dia kat no mela le no malik ubabu manager julai panjing ken yak ki nong bala panjing ken no manager ban ngaban mapi ngide kita ki manager ba ong ten kasi sordar lada wan panjing ken nangi ka jing ken ka bakum no ngin ai kata kadai ka jingkli ba krau ka banung kong kum Kristan ngi haban wan ka jing long khon ha ka jing long khon ka ban e bat ban kongo ka ba ar ka digai ka ba ar ka digai ha shakri ngi kongo ne balai shipai bat basau sordar ngi long kum ta ini yang ha ka ni ka por na ka chaka shong ka jongi ai ngi ni yet yela de ha ka ni ka por ha ka ni ka met ka ba man ta ken ngin su tho yela de nama ngitep ka jingwan ka ngong ipi ngi em stang ki minute bat ki por ka ngong ipi ngamong pi ka wai ka perthai ma ka perthai ka kampala ban wai nama umar klau pat mi ka pat wai ka perthai hare ka de ka jing si syapat shwa bon mi ngi kmi lenti ya ka jing rok no hatu pat ngilapan kre ya kata ngilong Kristan ki bakum no ken ningi sulong tang ma pendap rekom habang imani yu try pendap rekom ngi sutenat man sangap ka kubor hanrei klam da soto ya la ka jong ka jingem kai de ka por ka ban ta to ngini yet ya la de ngini yet ya la de ngelai ban roi hang ni ka por the way ka jing roi nga IT hang ni ka por pastor her ken manelam ngi ka jing roi ken Siapang ka jing bisa tumin sim jong mi Pengkendo siapang ka po Pengkendo siapang ka hong O pengkendo siapang ka jing bisa tumin sim jong mi Sisatra na nini Kita yang try Kita yang
begini yang hangan ni kepo. Ya don hap reng jong ipiong. Ngai ju blai. Hari bon sen ngam sumar ta yake ke buang. Bon sen ngam syakri si sayo. Bon sen ngam long si pai si sa. Namar. Kumu si pai am hakata ke jingele am udan betang gawe bo un job. Utep lak khot ye u ke jingele. Bon sen pi am pi ong lupa ngalarem. Bon sen kum syakri pilak klet no. Bo try penem ya pi nakapop ya ban pen coach ya pi. Pin long ki be yok benta syakata ka jing em bam jukut. Bon sen han pi ong adai be bopop. Hari bon sen pi pim nang ban long sordar babha ya la ka jong ka jing em. Kham tam e u sordar babha jong try. Ya don kum kita ha ka ni ka met. Ha preng ge jong ni nangam tep pidang ya pet ha ka ni ka por ka ba menta. Try khot ya pi o khon. Wat kwa ban job lut ya ka perthai barok ban bando no la ka jong ka ban siam. Namar kum ki kristan ngi la klet no ya ka thong ka bo try khot yang ni kwa ban job ya ka perthai. Kan mau. Pi kwa ban yo lut ya ka perthai. Bo jisu ada maham lupa yo pi do la ka jong ka ban siam. Namar ci sel ada pi kwa ban yo lut ya ka perthai am. Pi hab ban compromise ne pi hab ban syak tulun no na ka jinget ka jong pi. Bat kita ki bam nget ken. Ya don hang ni ka ceka. Pi ong pastor bon sen ngam chukong o te ke bo ong try. Bon sen pim pelut ru ya ka por ke jong pi. Padu try. Bak bon sen pi pim long te kita ki ba telut ya la di hau try. Hang ni ka por ke ba menta. Adon mi tangin ya duai. Nganget kini di gamet jaka jing pen kala. Nama lada mentangim kelas lanopat. Lanopat. Yo teng kata kejinget kalong sting palat. Pon sen I dawet. Kambam badu blay I dawet dah. Yo sting palat. Abu ika jingkeli yang kening kepor. Wanum long. Kum tau pong ba super. Hari tu long pi ki bangam hau try. Ban su thu bo try khot ebi jing long khon saka jing long syakri saka jing long sipai ba saka jing long sordar ba lada pi su thu ba pim long ai kini gamit ong try ngawan akhmat ke jome bangan sarendar ya lade ngawan akhmat jome bangan IT lot ya lade bangan deu jome ken adon ta ka khot akani ko por kila ban wan akani ko por ken ngin le ya ka bangini duai ngin le akani ko por ken Pengitnya haga jing duai don gabori kaban pet kala. Kanong ganan galay ban paduai ho Jisu. Nakabanta kata kakon badan hajangai. Betka. Kangai. Gadon gabor ka jing pen kala haga taka jing duai. Te kata kalej. Hakmat ka jong trai. Nganget haga ni gabor ngi wan hakmat jong trai. Trai udan ya kaban pen kala yang ngi. Ya don na pi pishim sting bahata ka ni ka jinget. Pishim sting bahata ni ka jing long kristan ka jong pi. Haga ni gabor tang kwa ban pi pai so trai ini roi ni ka point ni ka chur pai pila ban wan ha ni ka por I khot ye pi ni se khamar ka bagini ap ye pi wan yang sa ha to ju jaka ala pi su tho hala de ko ma men ha ong pi kum shakri jong trai ngi dei ban long ki brio ba klem yan nya ki ba chem no ki ba nang man hi kai bat ki ba sha chem la pi su tho pi long de kum ta ong trai ai bor yang abang long yo pi su tho pi Kacudak betang kaman sim duki kaman sim tutsyan kaman sim man painia kalano kan ni kami ong try pen kelai yang aken tau thamai yang angin le ban erwai ha ni ka por ka khat di pi pila ban wan ha ni ka por wan pen slam nama ka por kala yat ken wan pen slam ha ni ka por nama ha ni kami utrai dan man pen kala utrai dan ni ka ban tau thamai utrai dan ni ka ban hit yang iken haleluya Jesus. Hallelujah. Ngadejong o Jesus. Ngadejong o Jesus. Ngadejong o Jesus. Ngadejong
dwai kami sip tut shen gen. Kadon bahangi. Bisu tut bek tang malu marala tut. Drai wan kelago kon. Ngang ada yang basya jem. Dega tangap. Wat long. Kani kami sip tut shen gen wan. Ia ban dwai no. Ia dak don hangan ke jaka wan pene ila de pilak banwan. Ia pidang pek hangan ke por wan pene ila de. Percem la de ong ngadon kami ke jing dwai. Ngadon kami ke jing kelang ila ban dwai. Sa khadi pasoban te hangan ke por. Mani lam yang iken. Hagi jing dwai bangi selai ban dwai ban bukti ya bi baran. Hangan ke jaka ke. Jesus. Ingi try ben kelang. Ingi try ben syaj boringi. Ingi bo try lagi kamba ke jim jingi kata ka bangi mela. Hau blai ke barok ki long ki bala. Pasi sien pila IT ngangai utrai un simti. Ka jing em kan long thamai. Kar kom perkhat jingi kan long thamai. Pinyo ya kata ka jiu ai udan hau kris long jing taw thamai. Bagi ki ban por ka mata. Pila ban ra ki ki jong pi. Bakum chu try ki bas try ni ka por ko kan nga duai ko try. Nam ni kon ko try ki ban ni bakum chu try ki bas ngap ni ki yeng ke jong pi. Haga kerteng ke jong Jesus. Kanona ka men sim tut shan kanona ka men sim jing dum men sim Jesus. Kanona ka men sim tut shan kanona ka men sim jing dum men sim jing te jing kom. Kanona ki men sim ki bapen wet ya pi ki dekut na do men ta ka ski haga kerteng ke jong Jesus. Fim kwa syo bapen wet ya pi ki dekut na do men ta ka ski haga kerteng ke jong Jesus. Fim kwa syo pada shisha kani kana wan syo na do men ta haga kerteng ke jong Jesus. Pin jalong ki breu ki batamai ki breu ki badap daga jing start daga jing shampang hinum pediang syo ya kata ke ke balong no baman papi soto ba kamlong ka badai kum ki banget bandani ka bagum kita nget do men daga sngi ki ke baro ki long tamai fi utrai na gerku ya fi utrai na pen slek ya fi utrai si shaun pendap ya fi daga bor do men sim bakot ka ji pen slek ka jong trai kan tu hallelujah ki jong ka perthai ki jong ka jingdom baro kita haplut mentagasgi kinda pet bagi kita kan ria lut nabi babi yo gen ya kata jinglong ka betamai hau tranga dwai kada kerku yapi utrai nang kerku unang ben slek yapi hallelujah 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 utrai kerku yapi thank Jesus hallelujah amen amen